Zašto radna mesta i poslovi sve više odlaze iz Srbije i ko nam uništava zemlju? Ljudi u Srbiji često žive u mitu i halucinaciji da danas, pošto postoji remote work preko interneta za laptop klasu, mogu iz Srbije da rade bilo koji najbolji posao na svetu i da zbog toga mogu da priušte luksuzno verovanje da treba da ih boli uvo za politiku. Apsolutna budalaština. Najbolji poslovi ne dolaze samo tamo gde ima pametnih ljudi. Dolaze tamo gde postoji poverenje, a Srbija je zemlja u kojoj poverenje sistemski uništava korumpirana vlast. Prvi problem je pravosuđe i policija. Ako neko iz Srbije ukrade podatke, source code, intelektualnu svojinu ili poslovne tajne strane firme, šta ta firma realno može da uradi? Da zove policiju u Srbiji? Da se osloni na srpske sudove? Da veruje da će proces biti brz, profesionalan i nezavistan? Naravno da neće. Velike kompanije to znaju, zato najosetljiviji, najbolje plaćeni i najvažniji poslovi nikada neće dolaziti u zemlju gde pravni sistem ne štiti kapital, podatke i ugovore, dok štiti predsjednika mafijaša i njegove saučesnike. Drugi problem je politički rizik. Srbija je zemlja u kojoj pravila mogu da se promene preko noći. Zakon može da se tumači selektivno, a institucije rade po političkom nalogu. Ozbiljne firme ne vole nepredvidivost. One ne žele da grade ključne timove u državi gde sutra neki inspektor, lokalni moćnik ili partijski kadar može da napravi problem zato što mu se može. Treći problem je reputacija zemlje. Nije dovoljno da pojedinac bude dobar inženjer, dizajner ili menadžer. Firma gleda i odakle taj čovjek radi. Gleda rizik, compliance, bezbednost, zaštitu podataka, međunarodni ugled države. Kada država godinama šalje sliku korupcije, bahatosti, partijskog zapošljavanja i zarobljenih institucija, onda i normalni, sposobni ljudi iz te države plaćaju cenu kriminalne vlasti. Strani biznis lideri i analitičari vrlo dobro znaju ko je Vučić. Nisu glupi da nasedaju na gluposti koje on priča. Ljudi vide kroz taj bullshit koji on plasira godinama. Zato ne veruju u njegove priče o investicijama, reformama i povoljnom poslovnom ambijentu. Oni gledaju šta se stvarno dešava u pravosuđu, u policiji koja odrađuje ubistva, koja predsjednik naručuje, na ulici gde bija gazi ljude koji mirno protestuju i donose odluke na osnovu realnosti, a ne na osnovu propagandnih saopštenja i televizijskih nastupa. Četvrti problem je uništen obrazovni i kadrovski sistem. U normalnim državama najbolji napreduju. U Srbiji napreduju poslušni, partijski povezani i podobni. To ubija standarde. Kada oligarhija decenijama nagrađuje lojalnost umesto znanja, onda se ne pravi okruženje u koje najbolji svetski poslovi mogu da dođu. Zato je priča samo radi remote i možeš sve glupost. Da, možeš da nađeš neki posao, možeš i dobar posao ako si ekstremno dobar, uporan ili imaš sreće. Ali najbolji poslovi, oni sa najvećim poverenjem, najvećim platama, equity paketima, pristupom strateškim podacima i odlučivanjem, oni ne idu tamo gde sistem ne garantuje ništa osim zvučnog topa u glavu. Srbija nema problem sa talentom, Srbija ima problem sa Vučićem. I dok god SNS-ovski model vlasti bude prisutan zbog korupcije, kontrole institucija, partijskom zapošljavanju i pravnoj nesigurnosti, Srbija će proizvoditi pametne ljude koje svet koristi pojedinačno, ali neće postati zemlja u koju svet dovodi najbolje poslove. Najbolji poslovi ne traže samo radnike, traže sistem kojem mogu da veruju. A taj sistem se neće sam od sebe napraviti. Naprotiv, bit će samo sve gore i gore ako Srbi ne urade ništa. Sve više stranih firmi će odlaziti iz Srbije jer kriminal i opšti rizik bilo kakvih biznis operacija u Srbiji postaju nepodnošljivi. Kada institucije ne rade, kada se podaci i ugovori ne mogu zaštititi, kada inspektori i moćnici rade po nalogu, a policija i sudovi štite one koji kradu, ozbiljne kompanije nemaju razloga da rizikuju. One neće čekati da im se desi najgore. Odlazit će. Već odlaze i odlazit će sve više ako ne ćorkirate Vučića. Umesto da privlači vrhunske poslove i investicije, Srbija će i dalje biti zemlja koju strani biznis posmatra sa sve većom sumnjom i oprezom. Niko neće čekati da Srbija prizna da je dostigla Severnu Koreju.